Okay, guys, I have lovely issue ya sorry ku move video namuntlha na yi khoma hi voko so issue ya loyiwa psychology i nghwadla music sorry ku swi vula hi ndlela leyiwa mara psychology wa tlula one last time i vule ka jisara ku yena a nga chayi xigaza jiki ana ha ri ka team Shirimani jiki se ndle ka team Shirimani jiki ku ma album ya xigaza. I mean, like, come on, we must stop taking him serious. Shirimani lo nkulisa misa luya lo nkulisa a hi nga n'wi tivi psychology hi twe ku psychology a ba tinghoma tin'wana ta very nje swa hip hop a hi nga n'wi tivi until azata ka team Shirimani, until azata ka Lipopo Poison lava nga fika va ngomela yo hosi malamulele ningo lamlela vafana nghwadla. Okay, track liya ma yi tiva. So a hi nga n'wi tivi psychology back then. Se hi ndlela yin'wana psychology i n'wana ka Shirimani. We must admit this. Psychology i n'wana ka Shirimani. Psychology Shirimani yi lo nkulisa a hi nga n'wi tivi a nga exist before a ta fika ka team Shirimani. Swi tani ne le ka Ben Mayengani. A hi nga n'wi tivi Ben Mayengani, a hi nga tinsimu ta Ben Mayengani ta disco twa Ben Mayengani ba disco, but i lo na hlangana Shirimani Ben Mayengani a sungula ku tiveka ndlela leyo. Loyi a nga ta ka Joe Shirimani a ri well established, a ri sharp Mr. Post, because Mr. Post sinokujitiva ja chana mambo lele ka wenzi we uhuza. So psychology gang, man, gang, we must not take them serious. Jiki that kwa team Shirimani ni wini la ka team Shirimani. Yeah. Well, I read it akuyini.